खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaya pharu ani channel edutips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chinio video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu phaidikai takok tei bukhuk song जों tini nailainai National Institute of Rural Development and Panchayati Raj Ministry of Rural Development Government of India ni tui je chakrini khobor ba job ni news ongkoka जों amano tini details o teisa nainai puila no jagao borok কয়েকটা কক্রক সেইরিখা ও কক্রকনো সংসাকাং পরিনাই লেগেনা creating clusters of model gram panchayats to achieve holistic and sustainable development through institutional strengthening of GPs and enablement of quality GPDP across India মানে no model gram panchayat ni under cluster ok sanamjagai parani je development institutional development manano lekhapuran development tai phorongmarok ni je development khaina bagai government of India ni through Ministry of Rural Development no kintu gilama posto chakri najana naitongha tai omoni bagai besek chakri rok ongkhona naitong kaibesek posto tai vacancy rok kaibesek tong जों अमनबो tini nailai erpore borok o jaga seijakha 10 state program coordinator 250 young fellows and 250 cluster level resource person omongkha post nimbumu tai vacancy mane no state program coordinators o 10 jon vacancy tongo 10 ta vacancy tongo young fellows ni bagai 250 vacancy tongo tai cluster level resource person ni bagai 250 vacancy tongo oboni bagai je last date of receive application rijakha application ni je receive khaina bagai last date rijakha omongkha 10/08/2020 মানে no August ni 10 তারিখ জোড়া কিন্তু নরক অমনো এপ্লাই খাইমানো নেক্সট সংখ্যা फ्रेंड्स বরক ও জাগাবো বো পোস্টই চাকরি নানা নাই তংমানি তাই বসুকরক ভ্যাকেন্সি তং বিনি বাগৈ তাই বিনি রিলেটেড জব প্রোফাইল রকবো ও জাগা কিছা সৈরিখা जों আমনো যত পরিমায়া ফানো কিছা পরি নাইলেয়ানো নরক যদি অফ নোটিফিকেशन ন কাহাম कै नायना मुसुंखाय ani video ni description ni tolaw ang link rewi thubano norok aroni download khaiye abono kaham ke pori naidi hingkai puila no borok oro sika position o sika borok state program coordinator ni bagai je number of post hijakha omongkha 10 ta tai bini job profile log o jaga borok kisa seirikha जों 1-2 ta line pori nailena puila no borok oro saka State Program Coordinator ni bagai je job profile rijaka amongkha to coordinate and monitor activities under the project for creating model GP cluster for enabling selected GPs on cluster basis to achieve sustainable development through GPDP in 3 to 4 stages. Mane no omoni main kamongkha sustainable development khainani parani tai cluster rokno formation khainani omo haino tolao borok o job ni related gilamano profiles rok seirikha tamo bini responsibilities rok tongnai omo kintu o jaga seirikha norok kahamkai nainadi aboni pore borok o jagao state program coordinator ni bagai je competencies required ba qualification seijaka omorno bosang tini porinelene puinano borok oro sika post graduate ingna nangnai economics yakhaiba rural development yakhaiba rural management ba political science naun tai class 10 of 60% mark 12 hongke 50% mark sanjakha aboni logi gram panchayat ni tei bini kaham knowledge tongna nangnai tai para thangai training tai planning khaina rokbo bini capability tongna nangnai tai bini je age rijakha omongkha 30 ni simi 50 years মানে no 30 থেকে 50 বছর জোড়া কিন্তু অজব নি বাগৈ এপ্লাই খাইমানো তাই বিনি বাগৈ যে স্যালারি রিজাক নাই অমংখা 55,000 পার মান্থ আবনি পরে বরক যে পজিশন নি কক সাকা আমংখা ইয়াং ফেলো
o jagao number of post tongo 250 number of post rijaka o jaga all over India ni jekono jagani hoite na jagnai job profile o borok o jaga kisa seirikha omorok norok kisa kahamke pori naidi ang jodi o details nok poriwi sai khnari khangkai ani video logoi thanai hingkai friends norok omono kahamni bagai kahamkai nai porina bagai ani video tolani link o thangai o PDF no download khai pori naidi omo haino tolao bo bini bagai je nangmani qualification omoni tuibo kintu o jaga sairikha o qualification no bo norok kahamkai pori naidi young fellows ni bagai je salary sijaka omokha 35000 per month for working 25 full days every month mane no norok maso 25 din kintu jese pano full days kam ma khainai aboni pore takuktai bukuk song borok je position e kok saka omongkha class the level resource person oboni bagi je number of post sika amongkha 250 same to same agini haike no class the level resource person ni bagi bo borok o jaga bo job profile tai nangmani qualification rokni details bori hoirikha amorok no norok kahamkai pori naidi norok ni qualification bai borok ni sangmung qualification milike kintu norok omono apply khaiman tai class the levels resource person ni bagai je salary ba betoni kok seijakha omongkha 12500 ba 12500 per month hingke takuktai bukuk song norok ni qualification bai borok ni sanmung qualification rok mili tongkai norok bo position o suitable tong amono nai norok omono apply khaiman tai o job no apply khaina bagai je last date rijakha omongkha 10/08/2020 mane no August ni 10 tarik jora nongni thani kintu time tongo omono apply khaina bagai hingke tinini bagai asungno takuktai bukuk song tinini video no tui norok ni thani kono doubt ba sungjaknai tongkhe comment box o comment khairi di malaya next video o khulumka jai hind।